ni-multiply. Kanjalo uma ususemkhunjini wokukholwa inkosi uJesu zala. Yenze njani? Sisho ukuthini masithi zala? Asisho ukuzala lokhu yabo kwasenyameni. Kepha sisho ukuthi insindiso ayingagcini ngawe, zala. Abekhona abantu obabezelayo ukuthi kubalulekile ukukholwa. Abekhona abantu obazalayo. Ingagcini ngawe insindiso. Uma ekhaya usindiswe uwedwa, uthola ukuthi umndeni wakhe awusindisiwe, ayikujabuliseyo. Akungakujabulisi ukuthi wena uyezulwini, kepha umndeni wakho uyesihogweni. Zala. Yiphile insindiso phambi kwabo, baze bamvume uJesu, bazalwe kabusha. Bafakaza ngoJesu, basindiswe. Okhalo makhelwane ngoJesu. Baze bagcina makhelwane selibalo esingaka. Sibanaka. Asizale. Sifakaze ngoJesu emsebenzini. Sifakaze ngoJesu ezikoleni. Sifakaze ngoJesu emphakathini. Sifakaze ngoJesu yonke indawo la siya khona. Ngoba fanele sizale ingagcini ngathi insindiso. Uma nje ususemkhunjini wokukholwa, khumbula abafowabo nodade wakho abasezulwini. Bangayo isihogweni ukukholwa. Bangayo isihogweni ukukholwa. Kuyisibusiso esikhulu ukuthi bekhona imphefumulo esindiswayo ngawo. Ngoba indaba yokusindiswa akubona umsebenzi kaPastor Chosen One. Ukuthi uyena okuphela ozotshela abantu ngoJesu. Nathi ake sizale sifakaze ngoJesu. So okugcina sisingena isifundiso sosuku. Uma usemkhunjini wokukholwa inkosi uJesu, kufanele umbuze uNkulunkulu ukuthi ukusindisile. Umubuze uNkulunkulu ukuthi usephoza komoya ezincwadi abaseKorinte bokuqala chapter 12. Njengoba zo-9 kubalwa uprofetha, ukukhuluma ngelimi, ukwenza imisebenzi yamandla, ukuthandazela abagulayo baphile, ukuhlola umoya, izwi lokwazi, izwi lokuhlakanipha. Njengoba zo-9 nje iphoza komoya. Mubuze uNkulunkulu ukuthi kulo-9 isiphi isiphiwo uNkulunkulu ofuna ngikhonze ngaso ebandleni. Ngoba iy'phiwo zakomoya asizikhetheli. Asenze njani? Lento yokuthi uthi hey mina ngifisa ukuba umprofeti akwenzeki ngokufisa kwakho. uNkulunkulu okukhethelayo. uNkulunkulu wenze njani? Okukhethelayo. uNkulunkulu okuphayo, okunikayo. So ukukhula lokho ekutheleni ukuthi usemkhumbini wokukholwa, uthandaze, ukhule, ube ney'phiwo zakomoya. Lona esikhulume ngawo eBhayibhelini hayi ukuthi izona kuphela ikhona. Ivele uhlabelela kuyisiphiwo esingabhalwanga kuleyo ncwadi isikhothini. uDavide kuthiwa emncane bakhe wayeshaya isiginci. Kwakuba ne-instrument alidlalayo njengesiginci. Wayethi mayigula uSawuli kubizwa uDavide ashaye isiginci sakhe bese yaphila. Isiphiwo leso esingabalwanga kulo-9. Ziningi iy'phiwo zakomoya. Lo-9 usebhayibhelini ngoba kubaluleke kakhulu. Okusho ukuthi alikwazi ukuba khona ibandla ngaphandle kwalo-9. So mbuze uNkulunkulu ukuthi kusindiselani. Yithi ubabona beprofetha abantu. Yithi ubabona beshumayela abantu. Wena uyedolweni. Umbuze uNkulunkulu, Nkosi, yisiphi esami isiphiwo sokukhonza? Ilento le engayenza. Angisakhumbula ukuthi 2014 wena ufaza ngoJesu bengiphiwe yami. So ngakhonza kwasifika isikhathi la ngibuza uNkulunkulu. Ngathi uNkulunkulu ungisindisele. Yini ofuna ngiyenze ebandleni lakho? Kanhla leyo siyayicommunicate nangamaphupho uNkulunkulu. Ngavele ngaphuka ngibhala inkondlo. Ngaphuka kungazi ukuthi sibe-example obethe ingubo ezimhlophe, obhince igolide ekhaleni lakhe, ekhanda wayekhanya njengelanga, kwakuyingelosi. Yathi le ngelosi sengaqala ngibhala inkondlo. Ngavele ngathatha ipeni ngokukhulu ukushesha ngabhala isihloko senkondlo esithi Adamu uphi na? Ngapha phansi ebusuku.
ngase ngithi okay uNkulunkulu ufuna ngikhonze ngeenkondlo angikwazi ukukhonza ngeenkondlo ngifundise cela ungenzisi angikwazi cela ungifundise ngithandaze kuye ngenze nama-fasting kodwa bese kwenzekile ngakhonza ngeenkondlo ebandleni ibangana ngabona ukuthi okay sengiyimastarishile le ngikhuluma ngokukhula ngabona ukuthi okay sengiyibambile lento yokubhala iy'nkondlo ngabuyela bheka uNkulunkulu ngambuza uNkulunkulu ngiyakhonza ngey'nkondlo ebandleni lakho yini enye ofuna ngiyenze ebandleni lakho kwavela uNkulunkulu angivezela isiphiwo sokukhuluma ngey'limi ngiphuphe kungazi ukuthi kuyakhonzwa avele ehle uNkulunkulu ngikhulume ngey'limi avela kusomunye otolikayo uNkulunkulu angitolikele. Sometimes ngiphuphe kungazi ukuthi kunemvuselelo maba nemvuselelo ngisemgaqweni ngiyahamba abazalwane bayakhonza endleleni kuvele kube khona okhuluma ngeyilimi esetendeni mina ngisemgaqweni ngasihambela ngivele ngithule sengimtolikele ngingaphandle so ngavuka ngabona ukuthi uNkulunkulu ufuna ngikhulume nangezibindi ngathandaza ngenza nama-fasting because awufundisa ukukhuluma ngeyilimi awufundisa ukukhuluma ngeyilimi awufundisa ukukhuluma kuze gcine sekwenzekile ngabuyela bheka uNkulunkulu ngoba enye into enginayo angifuni uma ngifike ezulwini sengibabona abazalwane bethola imiqhele yabo ngoba abanye bethola imiqhele eminingi abanye bayothola imiqhele ewu-7 abapostoli bayothola imiqhele eminingi abanye imiqhele ewu-5 angifuni mina uma ngifika lapha ezulwini ngingatholi ngisho wodwa so ngathi sengibona ukuthi okay uNkulunkulu sengisizile sengiyakwazi ukuthandaza ngeyilimi sengiyakwazi ukukhuluma ngeyilimi ngabuyela bheki kuye ngambuza uNkulunkulu yini enye ofuna ngikwenzele yona ebandleni lakho ngizogilisa avela kanjalo ngithandaza ngithi uNkulunkulu